O te whiwhia lava e toi whātalo whātu le nei whiawhi le mai mo mai e le tunu ia wa fo i le whiawhi nei o le suto nai e peona iei malolonga sa moa ia mai ngā luenga sa iei le vai aso na se ma vai atu nei. Whawatei le tua ilo nā lofa mo lona ngalei ia ua momoli mai lo tau soifua e le nei e whiawhi. Pe tai o le pōla nei o le a whapea o na whawhiwhiai ia nisio au whepese tu whaatasi le universite. Ia peona iei nisio au nanga lautele peona iei le vaenga o tupe. Ia whape fo nisi o vaenga au nanga lautele, ia o le vaenga le Oloamanu Ict, whape fo ma le vaenga o whamtalanga whaate konolosi whaona po nei, e peona iei le ACT, leo la lato whawhiwhia, e le whiawhi nei a wā fo i le mai mo mai e le tunu. O le pōle nei o le atumu atu whawhiwhianga, a le tauta o whepese tu whatasi, ia i le pese o whaingoa ina o le whaola mai, si mai e le mai moa. O le tupu o Iesu wa nā o oe, stasi nao whatunga po pese leu tā pena mai li tālo wa vipese, i le nei whiawhi e whawhiwhia wālau mai moanga. We
Ole masani tamam tina matutua ole o ye fiafio na faile o lato sauninga lotu me se fo le vaveau e taulanga lava le fanau tu sa fo i po lai fai e tuale loto lai mo moi lava le to telo lainga ai fai al te talo lo matua ma le to ina i le tai o talo si ai fe au manga luenga o le aso ma le aso me se fo i sauninga lotu ye fiafi fa afta ai le anga le leo le tua ua i unga luenga o le aso ma le aso o le pese lau ta pena maile o fe pese le nei fiafi o lau te talo, si mai le mai mo. Whaafte atu le compania le T-San Graphic Design e maise fo i o le Pelton tu sai ma le tu mai o lo latu tau au e lango ai le nei Port Kalami o mwhau na whaasa lawina tu sa atuai ia walau mai monga. La tatu wa ngai mo sina malolonga pupua o ta pena mai le o whipese i le vaenga whai o latu whaafifianga. T-San Graphic Design. Too easy. Welcome to Pelton Custom Agency and Freight Forwarding. We treat your imports and exports and trusted experience needs. We care.
Ia ina ua soifo mai tātou li whaola i le whale o manu. Tele i lātou sa le talia ngofia lea tūlanga. Ai ona o ia o le pepe o le whaotanga. Leo leo mamoe lele. Tā lo whare o leo mamoe. Ua maru. Maru mura me leo leo mamoe. Ba. Ola no. Ba. Mamoe. Yo fui so era mamoe no wei ni. O le ifu. Ba. Ma ai mana mala mo ro po pe mal mala mo kami ngoma ko ro po pe singa angin. Ah. Oke ke ana leo ma ko mamoe so e sau pura ngalang. Sau mo pe singa angin. Poli mau malu alu. Upa nauma Yesus. Haleluya. Haleluya. Ufa nau Yesus. Phải lo mình ăn dia mako oh sa ili. Pa. Ah, ngai Yesus. Pa. Ala tangin po. Mako sa ili me le ma le angin. Ayo ba ai to ko ke ba ai mai fa ngau fo. Sa châu phải châu ma coi. Đấy, một cái câu đó mình quảng ngô pha rong ngô thế ngô ý các ngô cái anh mà mua số à, mà câu rong mà câu quỷ sol lên, ô có sự vậy người ngà phạm mười lốc cô, đi lịch, Messi Lionel mình huy ở đây là phải để tao xí là phù mầm, ta phải lòng người Pesepesega đấy, ta muốn bút đi quay, à, vài ngày đấy Pesepesega, giờ đấy ông pha rong có Pesepesega, ông mà là Pesepesega anh đi Pesepesega. Ta phải đúng. Toi whatalo watu le toi tali mai o le tarapol kalame le nei fiafi o le uta pina mai le pese e amatali ai ia le vaenga whai o Pesepesega o le fiafi le nei pese i le tupu wa whanau mai. Si mai le mai moa.
O ani mafutanga sa whapeona ma vai mai le amatanga o le tausanga ia vevesi fo'i ma ia il tulanga fo'i leo le afia ia i sauanga po o le sauaina i vaenga whapena beo na ili ne fiafi. O leo le taum whaila o whepese le fiafi nei. Au inatu ni pese sui whewhilo i whaafifia. A tonu e umane le taru pōl nei ma le taru pōl kalame ua mausali lau whae unga le pōl nei si mai le maimu. Suma le bulu li panole na au patu umai malo uneyo la ole tuku o tangata uma.
tu kita fita na tatou matea i le toe a ina so i fua e ni meta mata o le fale pui fale manule na le ana mau la lo ua ui mai ai i petele e male ngole ai tupu o tangata pese ma metai tangata masala ua ia sauai tatou patila i a mapo whaapatu i mai o le heke i ho awa o le uto o tini pa o wa pia mai o le keriso o le keriso o le keriso O tātou whaita waso no tātou aulia leo le aso e whaamanatu ai ma le aso o taupoina peo na masani e tausanga uma e whaamanatu ai le Kerisimasi le nei tausanga le aso luas whalolima. O le whaamani atu le Kerisimasi ma le tausanga fau e la whaipese le afiafe nei tau lunga ai le lātou whaawifianga si mai alau mai moa. Yeah.
le naua mai mo sa mo le fia file nei ile fa fianga me se foi o tapenanga uma sa ye le tatu o pese tu fatasi na mai ni so unanga ale tatu university au Samoa e be ona fa fia le polo nei o le so nai tuli tau mai le po atai ao o le a fa pe ona fa fia ai le kolisi fa fia au piulo se tasi o fa pese wai longa e miso le mawo lungo le tulanga o lo ye tapenanga ala foi pese le kolisi va fia au piula o le lawi o musika e le fo ia piula le fa fia ia Paul Kalame fa penei au ne msia le po atai au le po le sa la mfana fa fia i kolisi fa fia au mai piula au le tawalunga mal siuna le tal Paul Kalame le fia nei mo le toile ngangol fa tele le company le Pelton me se foi le company le T-San Graphic Design o mo fa na wina toile tal Paul Kalame mo le nei tu sanga lua felos fo malima manuia fa so ngale nei fiafi manuia langa ia tu mo le sa pati le so taiao asai foi